Нехай буде похвалений Єсус Христос. Ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Дякуємо Пану Богу за наше споткання, за нашу присутність тут, у святині, за дар шанування, урочистості, як пам'ятка нашої вдячності благословенному отцю Фабіяну Малішовському, за його молитву, за його присутність тут, у нашому святим костьолі, за його духовну опіку над нашими землями, над нашими святарами. Дякуємо Тобі, Отче Фабіяне, за те, що заступаєшся за нас, за те, що дбаєш про своїх людей, яких Ти колись вчив святому Ружанцу, яким Ти передавав віру з такою великою самоотданістю, з великою ахвярністю служив на наших землях, прославляв Матку Божию, був послушний, був покорний во всіх справах свого життя. Дякуємо за те, що можемо узносить свої молитви і просити об Твоїм заступництві. Дякуємо за всі ті ласки, які отримали так само, і дякуючи Тобі на гэтым тижні за те, що живі, здорові, можемо тут зібратися, помолитися і прославляти ім'я Бога Святого нашого. Дякувати Пану Єсусу і просити Духа Святого Божого Сутішителя об усіх потрібних ласках. Молимося у наступних інтенціях. Про заступництво отца Фабіяна просим и молимся об вечном супокое для Виталия и Татьяны, Лидии, Игната, Владимира, Чаславы и Михаила. Про заступництво отца Фабіяна Малішовского будем молиться у интенции Вероники за сдачу добрых экзаменов. Молимся и дякуем и просим про заступництво отца Фабіяна об здоровье для Надеи, Андрея, Ирены, Татьяны, Алены, Кирилла. Молимся и просим про заступництво слуги Божого отца Фабіяна у интенции Богу ведомой. Молимся и просим про заступництво отца Фабіяна, здоровья тела и духа, усіх потребных ласков для Вячеслава и Геннадия. Молимся и просим про заступництво отца Фабіяна Малішовського, усіх потребних Божих ласков для сім'ї Бондарович, ласки здоров'я для Антона. Молимся и просим про заступництво отца благословенного отца Фабіяна Малішовського, об здоров'ї для Святослава. Молимся и просим про заступництво отца Фабіяна Малішовського. Отче Фабіяне, прошу об здоров'ї і усіх потребних ласках для Станіслава, Ганны и всей семьи, об умацаванні веры, об миру и супокою у свете. Молимся и просим про заступництво отца Фабіяна Малішовського, об здоровье и дарах Духа Святого для Ангелины, Матвея, Алены, Софии, Феликса, Юрия, Людмилы и Ивана. Молимся и просим про заступництво отца Фабіяна Малішовського, даров Духа Святого, усіх потребних ласк для Валерія і всієї його сім'ї. Дякую Тройці Найсвятейшей за все щоденные ласки для Гены, здоров'я і Божого благословення для Святлани і всієї її сім'ї. Щиро дякую Пану Богу. Молимся і просим про заступництво отца Фабіяна, об здоров'ї для Віктора і його сім'ї, усіх потребних ласков для уладкування справаў дітей. Молимся и просим про заступництво отца Фабіяна Малішовського, об Божьей ласке для внучки Инны и ее семьи. Молимся и просим, слуга Божий Фабіяне, заступник хворых, прошу об дары здоровья души и тела для отца Петра, Янины, Ирины, Людмилы и Валентины, а так само необходных ласках для врачов. Слуга Божий Фабіяне, прихильник збавлення людей, прошу об дары навертання для моей семьи. Молимся и просим про заступництво отца Фабіяна, за здоровье Галины, умацаванне ее духа, хай добрый Бог спошле ей потребные ласки, а Маті Божия опякуется ею. Выслухай наши молитвы, Отче Фабіяне, и заступися за нас и за наши интенции перед Паном Богом милосердным. Молимся на святым Ружанце, верным шанувальником якого был наш Небесный Отец. Молимся таємниці болесные
разважанні з Яном Павлом II. Веру адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, і ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, які быў зачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з Дзевы Марыі, замучаны пры Понскім Пілаце, укрыжаваны, памёр і быў пахаваны, зышоў да адхланні, на трэці дзень уваскрос памерлых і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Бога Айца Всемагутнага, адтуль прыйдзе судзіць жывых і памерлых. Святый Костел католицкий, едность святых, отпущение грехов, воскрешение тела, житие вечное. Ойче наш, который есть у небе, святися імя Твое, прийди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на землі. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну, и Духу Святому. Як была справед, и теперь, и завсюду, и на веки вечные. Аминь. О Мария, без граху першородного зачатая, Молись за нас, что Тебе пороту шукали. о мой Езу, Пробачь нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души на небо, и да поможи особливо тем, кому наибольше потребна Твоя милосердие. таємниця першая молитва Езуса у саде оливным. Гецсиманія, месца страху, месца пакутаў, смутку, крывавага поту, месца, дзе сябры спяць, бо вочы ў іх стомленыя і не праяўляюць разумення. Гецсиманія, месца малітвы, напружана як струна, сыноўскай размовы з айцом, прыняцця з любоўю келіха горычы. О, сябра людзей, Твоя, наш Езу, покорность волі Айца, наша сила у евангельских рашэннях падчас небяспекі. Умацуй нас на шляху веры, учыні, каб мы без страху навучыліся аддаваць жыццё у імя любові да жыцця. Ойче наш, который есть у небе, святися імя Твое, прийди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на землі. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в пусть, а избав нас от злого. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных,
Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Марія, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Марія, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Марія, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Марія, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Марія, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Марія, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Марія, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну, и Духу Святому. Як была справедливо, теперь и завсюду, и на веки вечные. Аминь. О Мария, без граху першородного зачатая, Молися за нас, хто в Тебе порятунку шукає. о мой Єзу, Пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души на небо, и дорожи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердність. Таємниця другая – бичування Єзуса. Єзус мовкливо приймає зневаги і здейки. У повному непорозумінні, зневажений, одринутий людьми, муж терпіння, який спознав слабості. Він узяв на себе терпіння наше, освячене правдою, яка визволяє, просим Тебе, Єзу, научи нас бачити Твоє обличчя у кожному чоловіку, Твою присутність у кожному бідним і переслідуваним. Научи нас бачити брата, одареного ласкою Божого синовства, у кожному, хто приносить спокій і чинить справедливість. Отче наш, который есть в небе, святися ім'я Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на землі. Нагадай нам сьогодні, і отпусти нам провини наші, які ми відпускаємо виноватим нашим. І не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный Сын, плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою,
благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была справедливо Тебе и завсёды, и на веки вечные. Аминь. О Марія, без греху першородного зачатая, Молися за нас, тут Тебе порятунку шукаем. о мой Єзу, Пробачь нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души до неба и допоможи особливо тым, кому найбольш потребна Твоя милосердность. Таємниця третя. Коронування Єзуса тернем. Описуючи терпіння Єзуса, коронованого тернем, святий евангелист Ян подводит нас до перемены нашего мышления, до молитвы, просякнутой прославлением и чулостью. Пилат вышел до иудеев и сказал: «Я не знаходжу им ніякої вины». На Єзуса усклали венок з тернем і пурпурний плащ. З того дня кожне покоління людей повинно виказатися відносно гэтага чоловіка, укоронованого тернями. Ніхто не може застатися обыяковым. Треба сказати, стать на його бок, і не тільки словами, але так само і учинками. Отче наш, который есть у небе, святися ім'я Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодзенного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами,
и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, и было справ веку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. О Мария, без греху першородна зачатая, молись. О мой Єзу, Заховай нас от огню пекельных, проведи все души на небо. Таямница болесная 4. Езус несе крыж на гору Кальварийскую. Безумоўна, момант нясення крыжа Езус, настаўнік, які апярэдзіў сваіх вучняў. Ён святар, які ідзе на ахвярны алтар, баранак, які ўзяў на сябе грэх свету. З гэтага часу распачынаецца вялікае вяртанне чалавека ў дом Айца. Езус, святы святар, абцяжараны крыжам, узыдзі на гару ахвяры, са сваёю ахвярою з'яднае цярпенне ўсіх народаў, і ўсе народы збяры каля дрэва крыжа. Няхай будзе хвала Табе, Хрысте. Твой крыж указвае дарогу жыцця, вызначае шлях надзеі. Отче наш, который есть у небе, святіся імя Твое, придзі валадарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на зямлі.
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Марія, без граху першородного зачатая, о мой Єзу,
Таямница болесная пятая, укрыжаванне и смерть Иисуса. У хвилину канання Иисус гучным голосом ускликнул: Боже мой, чаму ты мяне пакінуў? Гэты звярот поўны таямніцы і болю. Гэта голас надзеі насуперак роспач, спеў перамогі над сіламі зла. Иисус пацвярджае тое, што адбылося ў цішыні вечерніка. Пацвярджае любоў да чалавека, таму што ніхто не мае большай любові за тую, калі хто жыццё сваё аддае за сяброў сваіх. Езу, праз твою муку і смерць прабач нам грэх, моцу твайго духа аднаві аблічча зямлі. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословленный плод у лоне Твайго, Езус. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословленный плод у лоне Твайго, Езус. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословленный плод у лоне Твайго, Езус. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословленный плод у лоне Твайго, Езус. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословленный плод у лоне Твайго, Езус. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословленный плод у лоне Твайго, Езус. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословленный плод у лоне Твайго, Езус. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословленный плод у лоне Твайго, Езус. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословленный плод у лоне Твайго, Езус. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословленный плод у лоне Твайго, Езус. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому. О Марія, без граху першароднага зачатая. О мой Езу.
Твоей обороне. Все. Сыном Своим нас поеднай. Молимся, Пане Єзу, Христе, збавца наш, напередані своей смерти Ты молился до всемогутного Отца, каб усе, хто верить у Тебе, были одно. Май ласку прославить судами побожного слугу Твоего Фабияна, який все свое життя у праці і терпенні присвятив тому, каб сповнилося жадання Твое, каб настала одна учарня и один пастир. Просим Тебе, Пане, про заступництво Наисвятейшей Мати Твоей, королеву Ружанца, верным шанувальником, якой был отец Фабиян, долучи его до лику благословленных. Аминь. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Літання до слуги Божого Фабіяна, славутого цудами у стовпцях, Кирилейсон. Христе, почуй нас. Отче з неба Божа, Сыне, Откупитель свету Божа, Духу Святый Божа, Святая Троица, один и Божа, Святая Мария, святые апостолы и евангелисты, святые мученики и мученицы, святые вызнавцы и наставники, святые законники и пустынники, святые святары и левиты, слуга Божий Фабияне, прихильник хвалы Божией, оздоба орна проповедников, Сыне святла, люстра покоры, приклад чистости, величный думками про Бога, апостол святой веры, прихильник збавления людей, рупливый проповедник, побожный святар, палаючий светоч Божьей любови, славутый цудами, сутешальник засмученных, заступник вандровных, вырятовальник несчастных, успомога сиротов, вызволение пригнеченных, заступник хворых, оборонца от незгодов, надейный проводник, утаймовальник неприятеля, анёля спокою, надея тых, кто у розпачи, наймилосерднейший наш опекуне, про заслуги Отца Фабияна Тебе просим, выслухай нас, Пане, будь до нас літостивый, выслухай нас, Пане, ад усяго злога выбав нас, Пане, ад усялякага греху, от Твоего гневу, от пожару, голоду, войны и заразы, от маланки и раптовной непогоди, от раптовной смерти,
ад усялякіх злых прыгодаў. Слугу Твайго Фабіяна, да ліку благословленных, долучить мою ласку. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Про заступництво Айца Фабіяна, костелу нашей Айчине, узмацнить мою ласку. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, выслухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, милуйся над нами. Христе, почуй нас. Христе, почуй нас. Христе, выслухай нас. Христе, вислухай нас. Антифона. Справедливость закитнее, як пальма вырасте, быццам кедр на Либане. Молися за нас, слуга Божий Фабияне, как стали ще мы водными обетцанием Христовым. Молимся, Боже Отче Всемогутный, Ты про заслуги Айца Фабіяна своєю неспостигальною моцею ратуєш усіх, хто звертається до Тебе ад усяляких покутов. Просим Тебе, учини, каб мы нягодныя слуги Твои были вызваны от грехов, задахаваныя ад няшчасцяў гэтага свету и подступов сатаны. Праз Христа, Пана нашага. Амин. У імя Отца и Сына и Духа Святого. Амин. Kyrie eleison. Chryste, paczuj nas.
Ojcze z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, Duchu Święty Boża, Święta Trójca Jedyny Boża, serce Jezusa, Syna Ojca Spradwiecznego, serce Jezusa w łonie Dziewy Maci Duchem Świętym stworzone, serce Jezusa ze Słowem Bożym istotno zjednane, serce Jezusa bezmierznej wieliczy, serce Jezusa świątynia Boga, serce Jezusa sialiba Najwyższego, serce Jezusa domie Bożej brama nieba, serce Jezusa полымнеючее вогнище милости, сердце Иисуса справедливости и любови скарбница, сердце Иисуса добрыни и любови полная, сердце Иисуса усих цнота в глубиня бездонная, сердце Иисуса усялякой хвалы найдостойнейшее, сердце Иисуса володар з'єднання усіх серцев, серце Єзуса, в яким усе скарби мудрості і умілості, серце Єзуса, в яким уся повнота божства, серце Єзуса уподобання Отця Небесного, серце Єзуса з повноти, якого ми всі отримали, серце Єзуса прага від вічних вишиняв, серце Єзуса терпливої великої милосердності, серце Єзуса щодре для всіх, хто до Тебе звертається, серце Єзуса криниця життя і святості, серце Єзуса умилостивлення за грехи наші, серце Єзуса наповнене зневагами, серце Єзуса злочинствами нашими змучене, серце Єзуса послухмяне жно до смерти, серце Єзуса дідой пробитое, серце Єзуса криниця усялякого сутяшення, серце Єзуса життю воскрешення наше, серце Єзуса супокой і поєднання наше, серце Єзуса живая хвяра за грехи наші, серце Єзуса збавлення тих, хто на Тебе сподяється, серце Єзуса надії тих, хто у Тебе помирає, серце Єзуса радость усіх святих, Баранку Божий, ки береш на себе грехи світу, Баранку Божий, ки береш на себе грехи світу, Баранку Божий, ки береш на себе грехи світу, Єзу тихий і покорний серця, молимся, всемогутный вечный Боже, глянь на сердце наимилейшего Сына Своего, на хвалу и хвяру, яку Он складает Тебе за нас грешных. Змилуйся над теми, кто просит Твоей милосердности, и даруй Ему имя Сына Своего Иисуса Христа, яки с Тобой живи и владарить на веки вечные. О Єзу наимилейший, Откупителю роду людского, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножжя Твоего алтара. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоєму, каб ще больше з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погарджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу наиласкавейший, и притули всіх до святого серця Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не тільки верникам, які ніколи не відступилися від Тебе, але й синам марнотравним, які Тебе покинули. Будь владаром для тих, хто помилково ці праз нязгоду одлучився від Тебе. Приведи їх до пристанку правди і единства віри, каб хутка настала одна овчарня и один пастор, а дары костел Твой беспечную свободу, дай всім народам супокой и згоду, учини, каб на всей земле от краю до краю один узносился голос.
таємницю сакрамента, усхваляйма щира все, тратить моc старое право, бо уже новый заповед, что нам розум не тлумачить, святло веры принясе. Богу вечному Тройцы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, Давцу вечного святла. Амен. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували у себе плен Твоего откупления, яки живейший владар с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог празусе веки вечные.
У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Сёння мы азначаем урачыстасць Найсвяцейшага сэрца Езуса. Сэрца на мове Святога Пісання абазначае сутнасць асобы. Сутнасць асобы Хрыста – гэта Яго любоў да іншых асобаў Тройцы і да кожнага чалавека. Як кожнае 12 число месяца мы ушановуем таксама слугу Божага Айца Фабіяна і праз заступніцтва Божага сэрца, а таксама па малітвах слугі Божага Айца Фабіяна даручаем добраму Богу наступныя інтэнцыі. Просім добрага Бога за памерлага Івана Куніцкага, каб пасля цярпенняў зямнога жыцця добры Бог па сваёй міласэрнасці прабачыў яго грахі і прыняў да свайго валадарства. Просім дароў Духа Святога для Аляксандры і яе сям'і. Молімся пра заступніцтва слугі Божага Айца Фабіяна, аб здароўі для Галіны, умацаванні яе духа, хай добры Бог спашле ёй патрэбныя ласкі, а Маці Божая апякуецца ёю. Слуга Божы Фабіяне, заступнік хворых, прашу аб дары здароўя душы і цела для Айца Пятра, Яніны, Ірыны, Людмілы і Валянціны, а таксама неабходных ласках для ўрачоў. Слуга Божы Фабіяне, прыхільнік збаўлення людзей, прашу аб дары навяртання для маёй сям'і. Просім Божай ласкі для ўнучкі Інны і яе сям'і. Праз заступніцтва Айца Фабіяна просім аб здароўі для Віктара, яго сям'і, усіх патрэбных ласкаў для уладжвання спраў дзяцей. Просім здароўя для дзяцей, унукаў і праўнукаў, каб у іх вера пашыралася і Бог быў заўсёды на першым месцы. І дзякую Пану Богу за ўсе ласкі, атрыманыя кожнага дня. Дароў Духа Святога ўсіх патрэбных ласкаў для Валерыя і ўсёй яго сям'і. Дзякую Тройцы Найсвяцейшай за ўсе штодзённыя ласкі для Гены, калі я добра прачытаў, здароўя і Божае благаслаўленне для Святланы і ўсёй яе сям'і. Шчыра дзякую Пану Богу за аздараўленне. Просім аб здароўі і дарах Духа Святога для Ангеліны, Мацвея, Алены, Сафіі, Фелікса, Юрыя, Людмілы і Івана. Ойча Фабіяне, прашу аб здароўі ўсіх патрэбных ласках для Станіслава, Ганны і ўсёй сям'і, аб умацаванні веры, аб міры і супакою ў свеце. Просім здароўя для Святаслава, усіх патрэбных Божых ласкаў для сям'і Бандаровіч, ласкі здароўя для Антона. Просім дару здароўя цела і духа, усіх патрэбных ласкаў для Вячаслава і Геннадзія. Пра заступніцтва слугі Божага Айца Фабіяна молімся ў інтэнцыі Богу вядомай. Прашу аб здароўі для Надзеі, Андрэя, Ірэны, Тацяны, Алены і Кірыла. Молімся ў інтэнцыі Веранікі аб паспяховай здачы экзаменаў. Аб вечным супакоі для Віталіі, Тацяны, Лідзіі, Ігната, Владзіміра, Чаславы і Міхаіла. А каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Хвала на вышынях Богу.
Молимся. Милосердный Боже, Ты у сердце Твоего Сына, зараненным нашими грехами, открываешь для нас невычерпные скарбы любови. Учини, как мы отдано Ему служили, и таким чином могли принести належное перепрошение за наши провины. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Другозаконня. Моисей сказав народу: «Ты, народ, присвячений Пану, твоему Богу, Тебе выбрал Пан, твой Бог, каб сярод усіх народів, які існують на поверхні землі, ти був його уласним народом. Пан выбрал вас і знайшов уподобання у вас не тому, що колькістю ти перевисив усе народи, бо сярод усіх вас найменш, але тому, що Пан полюбив вас. І каб заховати присягу, дадену вашим продкам, вивів вас моцною рукою і викупив вас з дому няволі, з рук фараона, короля Єгипту. Тому ведай, що Пан, Бог твой, єсть Богом, Богом вірним, який заховує заповідь і любов до тисячного покоління відносно тих, хто любить Його і заховує заповіді Ягони, але який адплочває знищенням кожному з тих, хто ненавидить Його, Ён не марудить. Сам адплочває тому, хто ненавидить Його, тому заховує заповіді, постанови і закон, які я тобі сьогодні нагадую виконувати. Це Слово Боже. Милосердность Пана навеки для тых, кто Его боится. Милосердность Пана навеки для тых, кто Его боится. Благослови душа моя Пана, и все нутро мое, имя Его святое. Благослови душа моя Пана, и не забывай про все Его добродействуй. Милосердность Пана навеки для тых, кто Его боится. И Он отпускает все беззаконие Твое, и вылечивает все Твои хворобы. И Он життя Твое ратуя от згубы, литостью и милосердностью Тебе коронуя. Милосердность Пана навеки для тых, кто Его боится. Пан здійсняє справедливость и правосудие для усіх пригнечених. И Он показал шляхи Свои Моисею, сынам Израиля, деи Свои. Милосердность Пана навеки для тых, кто Его боится. Милосердный есть Пан и ласкавый, долготерпливый и шматмилостивый. Не чинить з нами поводле грехов наших, не отплашивая поводле провинов наших. Милосердный Пана навеки для тых, кто Его боится. Читание первого послания святого апостола Яна. Умилованные, будем любить один одного, бо любов от Бога, и кожный, кто любит, народжений от Бога и ведає Бога. Кто не любит, то и не ведає Бога, тому что Бог есть любовь. Любовь Бога для нас открылась у тем, что Бог послал у свет Сына Своего Одинородного, как мы жили през Его. У тем проявилась любовь, что не мы полюбили Бога, а Он Сам полюбил нас и послал Сына Своего, як умилостивление за грехи наши. Коли Бог так полюбил нас, так и мы повинны любить одно одного. Бога ніхто ніколи не бачив. Коли мы любим одно одного, то Бог живе у нас, и любовь Ягоная у нас досконалая. Потом познаем, что мы живем у Им, а Он у нас, что Он дал нам от Своего Духа. И мы бачили и свідчимо, что Отец послал Сына, збавцу свету. Кто визнає, что Иисус Сын Божий,
У тым жыве Бог, а Ён у Богу. І мы пазналі і паверылі ў любоў, якую мае да нас Бог. Бог ёсць любоў, і хто жыве ў любові, той жыве ў Богу, і Бог у ім. Гэта Слово Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Возьмите ярмо мое на себе и научитесь от мяне, кажа Пан, бо я тихий и покорный сердцем. Аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macieja. U той час odkazujący, Jezus сказал: «Прославляю Ciebie, Ojcze, Pan неба и земли, что Ты сховал это от мудрых и разумных и открыл это детям. Так, Ojcze, бо такая была Твоя добрая воля. Усё передадено мне Отцом моим, и никто не ведает Сына проч Отца, и никто не ведает Отца проч Сына и того, кому Сын захочет открыть. Придите до меня, усе спрацаванные и обтяжаранные, я супокою вас. Возьмите ярмо мое на себе и научитесь от меня, бо я тихий и покорный сердцем, и знойдете спокой для душев ваших, бо ярмо мое любое и тяжар мой легкий». Гэта слово Пана. Асаблівасцю нашага рымска-каталіцкага абраду з'яўляецца ушанаванне, пакланенне найсвяцейшаму сэрцу Езуса. У іншых касцёлах, цэрквах не знойдзем ні такога свята, ні такіх адлюстраванняў на іконах сэрца Езуса. Але у іншых касцёлах, абрадах, малітоўных традыцыях хрысціянскіх ёсць штосьці падобнае. Акцэнт на Божую любоў і міласэрнасць. Набажэнства сэрца Езуса рэалізоўваецца не толькі падчас імшы, ушанаванне сэрца Езуса рэалізоўваецца не толькі падчас імшы на гэтае свята, але мы маем у чэрвені набажэнствы да сэрца Езуса, літанію да сэрца Езуса, акт прысвячэння чалавецтва сэрцу Езуса. Ёсць таксама акт прысвячэння сям'і сэрцу Езуса. Святая гадзіна звязана таксама з гэтай пабожнасцю. Свята сэрца Езуса адлюстроўвае нашу праслаўленне, павагу, пашану да любові і міласэрнасці Хрыста, якая адлюстроўваецца таксама рознымі метафорамі і сімваламі, вобразамі. Калі мы ставім яслі, стаенку ў касцёле, каля касцёла, мы ушановваем тое, што Бог настолькі нас палюбіў, што прыняў людское цела. Адным з самых старажытных матываў ушанавання любові Хрыста да нас быў матыў добрага пастыра Езуса, які нясе на плячах авечку, якая згубілася, якую ён вяртае да свайго статку. У сярэднявеччы распаўсюдзілася розныя фігуры, адлюстраванні Хрыста ўкрыжаванага, і праз гэта мы ушаноўваем, што Езус памёр за нас, настолькі Ён нас палюбіў. Праслаўляем вось гэтую думку, прадстаўляем вось гэтую думку. У 20 стагоддзі ўзнікла набажэнства і ушанаванне Божай міласэрнасці. Ян Павел II уводзіць свята Божай міласэрнасці на другую нядзелю пасля Пасхі, пасля Вялікадня. І ўсё гэта звязана з ушанаваннем любові Бога і Яго міласэрнасці. А культ сэрца Езуса ўзнікае ў 17 стагоддзі, калі манахіня з Францыі Маргарыта Марыя Алякок убачыла на працягу 2 гадоў Хрыста
які расказваў ёй аб тым, наколькі Божае сэрца любіць нас і наколькі яно адначасова зранена нашымі грахамі. Ушаноўваючы сэрца Езуса, мы таксама выпрошваем у Бога прабачэнне за нашыя грахі і грахі іншых людзей і ўсяго свету. Штосьці падобнае мы робім падчас святой гадзіны, калі мы хочам у малітве трываць з Христом і выпрошваць прабачэнне для ўсяго свету, які раніць Бога сваімі грахамі. Таксама Езус прасіў, каб розныя сем'і, дамы былі прысвечаныя ягонаму сэрцу, каб такім чынам падкрэсліваць жаданне Бога прысутнічаць у жыцці кожнай сям'і, што ў нашай парафіі мы рабілі асабліва ў мінулым годзе для тых, хто хацеў падчас каляды прысвячалі сэрцу Езуса розныя сем'і, розныя дамы. Будуць глядзець на таго, каго прабілі, сказана у старым запавеце, паўторана потым у Евангеліі паводле Яна. Сэрца Езуса было прабіта дзідай салдата, і з яго выцеклі кроў і вада. Але ушаноўваючы сэрца Езуса, мы не ушаноўваем орган, мы ушаноўваем сутнасць асобы. Мы таксама паміж сабой у сваёй штодзённай мове гаворым: «Я нашу цябе ў тваім сэрцы, твае словы запалі ў маё сэрца». Мы ж не маем на ўвазе наш орган чалавечы. Гэта не анатамічны нейкі падыход. Мы маем на ўвазе усю нашу асобу, наш розум, нашыя пачуцці, нашу душу, нашу волю. Калі мы гаворым пра сэрца, мы гаворым пра ўсё гэта ў цэлым. І таму, калі мы ушаноўваем сэрца Езуса, мы ушаноўваем яго ахвярную любоў да іншых Божых асоб, Айца і Духа Святога, і для кожнага чалавека. Ад сэрца, ва ўшанаванні сэрца Езуса мы просім перамянення нашых сэрцаў, як у прарока Езекіэля сказана. Бог кажа праз прарока Езекіэля: «Я забяру ад вас сэрца каменнае і дам вам сэрца з цела, з плоці». І гэтая метамарфоза, гэтая перамена можа адбыцца, калі нашае сэрца становіцца падобным да сэрца Хрыста. А яго любоў ягонага сэрца бескарыслівая і ахвярная, не шукае свайго. Мы просім таксама у малітве за тых, хто церпіць, за тых, хто хварэе, за тых, хто заблукаў на жыццёвай дарозе, за тых, хто абясцэньвае служэнне іншых людзей, за тых, хто перажывае смерць блізкага чалавека. І мы таксама молімся аб тым, каб духавенства і светскія вернікі не гублялі веру у любоў Бога і захапляліся гэтай любоўю сярод жорсткасці, з якой мы сутыкаемся, сярод выпрабаванняў гэтага свету, каб любоў Божая не згасла і ў нашых сэрцах. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога.
який зайця. Аддаючи пашану найсвятейшему сердцу Пана нашего Иисуса Христа, узнесем наши молитвы до Бога от вечной крыницы соправдной любови. Молимся за святы касцёл, каб культ Божьего сердца Иисуса пошираўся ва ўсім свеце. Тебе просим. Молимся за пастыраў касцёла, каб услед за Христом, добрым пастырам, яны былі гатовыя служыць у першую чаргу тым, хто найбольш чакае любові і суцяшэння. Цябе просім. Молімся за кіраўнікоў дзяржаў, каб іх рашэнні садзейнічалі ўмацаванню еднасці ў народзе. Цябе просім. Молімся за сем'і, у якіх няма згоды і прабачэння, каб добры Бог адарыў іх ласкаю сапраўднага паяднання. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за жанчын, якія забіваюць зачатае ў іх жыццё, каб яны не заглушалі голас сумлення і прынялі дар Божай любові. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы зразумелі неабходнасць і вартасць служэння іншым. Цябе просім. Молімся за выпускнікоў, каб, выбіраючы свой далейшы шлях пасля школы альбо універсітэта, іншых навучальных устаноў, рабілі гэта мудра і па Божай волі. Цябе просім. Даручаем доброму Богу памерлых Івана Куніцкага, Віталія, Тацяну, Лідзію, Ігната, Владзіміра, Чаславу і Міхаіла. Цябе просім. Просім здароўя душы і цела для Крыстыны і Ганны, а таксама дароў Духа Святога для лекараў. Даручаем доброму Богу усіх тых, хто патрабуе здароўя, іншых Божых ласкаў і дароў, чые просьбы былі зачытаныя на пачатку святой імшы. Цябе просім. Добры Божа, выслухай нашыя малітвы праз Хрыста, Пана нашага. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Ласкавы Ойча, глянь на сэрца Твайго мілаванага Сына, поўнае невымоўнай любові. Няхай наш дар стане мілою Табе ахвярай і перапрашэннем за нашыя правіны праз Хрыста Пана нашага. Пан з вамі. У гору сэрцы. Подякуем Пану Богу нашему.
Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча ўсемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён узвышаны на крыжы, у сваёй бясконцай любові, ахвяраваў за нас сябе самога. З яго прабітага боку праліліся кроў і вада. Адтуль узялі пачатак сакраменты касцёла. Каб усе людзі, прыцягнутыя да адкрытага сэрца збаўцы, з радасцю чэрпалі з крыніцаў збаўлення. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі ўсклікаючы. Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй. Гасана на вышынях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Гасана на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейсную моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў яго сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў неба ўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякою складаем Табе гэтую жывую святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Он сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юсафам яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святым Казімірам і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэта ахвяра нашага паяднання
прынясе ўсяму свету супакой збаўлення. Будь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табой адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою ўсіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста нашага Пана, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча, усемагутны, у єдності Духа Святого, вся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Атрымалі мы Духа Святого, які нас учыніў дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: Ойча наш. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апосталам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце блішняму знак супакою. Вось ягнё Божае, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя пакліканы на вячэру ягоную. Я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова. Адзін з жаўнераў прабіў яму бок дзідаю, і адразу ж выцекла кроў і вада.
надеяй и с упокоем. Ты моя радость, о Езу мой, Ты мое счастье, о Езу мой. Молимся. Ласкавы Ойче, няхай гэты сакрамент Твоей любові прывядзе нас да Твайго Сына, каб мы, напоўненыя святою любоўю, маглі бачыць Яго ў нашых бліжніх, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Святы Архангеле Михале, дзякую за супольную малітву. Сённяшняя ўрачыстасць не з'яўляецца прадпісанай альбо абавязковай, як яшчэ кажуць, таму можна есці мяса, калі хто яшчэ надумаецца. І можна працаваць, калі хтосьці таксама будзе мець такую патрэбу. Пан з вамі. Няхай вас благословіць і сцеражэ Бог усемагутны Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста.